Jakhong ni phai ke trok arni thang pren prele por phai ke thom rachtima por malom tomon ke the par piga jok hemrit kana hok. Ingdeng serkep KSYC Dokmoka area council amhang ke thegarni katalon pon. Greater Hanjang langsung Inter Club Football Championship 2022 angdung kiti ke paman pon. Borpathar Police Station ke parlo angkang arbe tomon ke the par piga jok and it's 39 malama to wada pen naka kholi pen Borpathar ke dama to war ans tamit hengpi ke bap ho pen ka cheleng sung nanglo sonse akasi mahania somar bang ke thamahem arbe tomon ke the par piga jok ke do hem hengpi babra ya jok kan hok dolo pusibirta long pon Hanjang langsung Rajib Sonrong pi report Malong News. Jakhong ni phai kret trokarni Dokmoka Forest Inspection Bangalo long alira lon pen ingdeng serkep KSYC Dokmoka Area Council amhang ke thegarni katalon pon labangso ingdeng serkep amhang ke thegarni katalon pon along KSYC Central Committee pen kachetong dun borasing rong pia hin pensi mahang ke thegarni katalon pon ahim ing than pon labangso long kachetong dun KSYC Central Committee pen borasing rong pila pen bohiram inghi KSYC Haroghar Regional Council pen minarson rong pi thongnokbe College along pen General Secretary rong kim terang lapen KSYC Dokmoka Area Council along amei phu pen chenglok chun bang amor sing teron pen members do ana tum tame chetong dun rinti labang so mahang ke thegarni katalon pon along alang le tum nang bachni duna tengke Dongmokak Area Council hin pen literacy campaign pada ponji leposi pachini pon lapen Dongmokak thongnok ve college along prabjin pen science and commerce stream kacharali abar sai kelong jia phan kedam tangar ni pen kachisong pon padolo prabjin pen chun pon po busining je pon lapen jong si chun chelang polotang te puthot KSYC pen kachisong asai kedeng jia phanchi sigding loposinang than pachini pon Dongmokak pen Daniel Santimong report Malong News. Tentang peningkatan safety peningkatan pendidikan peningkatan serkep anak play selama ini ada proses kalau sembilan pen kalau tidak university dong sama ini dong isi ini kerja kai kan pun di soal sama ini dong cetan pun alam dong kai dia konsen sampai lah isi campaign jentuh ini lah isi rate akan list kai nak konflik sinon kan kita jalan isi rate ke bapak di mana itu isi campaign deh konflik kok pendapat masalah di seminar sudah lapendak isi ini kesukaan bang kerja kai ini tuh non orang kai sih dia benar ini tuh makan masih bintang pendek itu cap-cap lah ini tuh kai macamไรก็ทำkai jiwai yang sini tuh pak somai set dapat coba nanti saya kita tangan di dalam muka no masih harus ada angka no sains dan commerce stream dan apa so apa kita tangan itu semua kita soalnya kan kalau support bangke ini tumpuan bangke positif insurance event by our dokter kita bangkan bulan ini tumpuan untuk nanti cakup pamit si itu malang anti kilo event si yang por bangke dak sains dan commerce bangke boleh sudah kilo jom sampai sudah tidak bukan ini tuh hot kici semua itu penting itu dong tingkat non jadi mungkin para itu sama aja. Tapi tindak yang ini kita tapi program kita yang kondisional gimana pun tipik pos tapi langsung gimana pun ini minat cuci sektor lakukan central ini kan ini belum narajam 5G langsung ini jadi dan sini kita langsung literasi campaign bang yang kondiso nah lakukan konsi bang ke literasi campaign bang ke ini pun target kai bang ke literasi rate bang kopi la kopi kan jadi sini kita tak tulisan sih langsung literasi campaign bang program kita yang kondiso tulisan sih ini cerita kupen sedang kopi sendiri kami itu media along benda aplikasi itu lah so literasi campaign dan benar kan apa nih namanya lama kita semen ini itu organize pun juga lama jadi dong kayak ini sih so organize pun tapi na dong kayak dia pun sila ko ama in angkang pila antang ke itu first ini itu dapat sih klepon cengkok nanti mah pihak kan sih angkang apa sih pun mati pun untuk mati nanti first ke cengkok ke dong kayak dia pun sila cengkok tuh Jakhong ni phai kret trokarni Hanjang langsung Sport Association atumpen patir pi ponsi
Karlitang Tongkeswar timong Memorial Champion Trophy lapen Karlitang Kongching timong lapen thu Karlitang Kanam Hansepe Memorial Runners Up Trophy amen pen panong se Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship angdung kiti kapatupon. Sonse rongkang thir Football Club 04 lapen Eagle Football Club double 0 angbong si patupon. Hanjang Langso Sport Association patu aklamalong si angdung kiti patupon lo. Sonse highest scored anong a jersey number 6 Layer Scenery lapen best player anong a jersey number 19 Mountain Khiamatu apansi pajirpon. Adun thu championship trophy anong a Borjan MS Sorjorong Padari ding pansi rongkang thir Football Club atuma phan pajirpon lo. Lapen runners up anong a Saruputhar MS kanom terang piari ding pansi Eagle Football Club atuma phan pajirpon lo. Anparta bangsang dung getia long alihi sarpo aman ben Borjan MS Sorjorong palapen Saruputhar MS kadom terang pian parta bensing timong langtuk timong sonsi manpeng gedoge hegeding atum cetong dun rinti Hanjang Langso Banor Jepson rong pi report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.